Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagariyami, mga babayami si kawagama Islam, ang mga padaga. Aya ikapat awas siya terketano mga ulama sa giyang kutwa di tano di kandegang na kailangan na pananabenaran tano agyang kutu kakenalatan sa agyang kutu kukuman uditan di kandegang. Padaroon na kailangan pisaan tano sa mga ulama si iku mga kukuman direketano makararayag. Tigo mga ulama pwede sa kailangan amaswatano nagyang kuto mga syarat kakepakay nagu kaketarima agyang kuto aditano di kandegang nagugyang kuto pemakabinasaw. Tano dan tano kasukan degang na adna kandegang halal nagu kompleto nagu adem peman kandegang kapesaiya kebatal. Aya paganay sa giyang kuto mga syarat na kailangan nagyang kuto padegang nagugyang kuto customer na matatagukira nagyang kuto kapagayunira na duwa. Magayon sira sa giyang kuto degangan. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Aya mana ini mga pagariyami, mga babayami si kawagama Islam na pitro wallahi sakanwa miya maratea. Dini upagaraba so tamu kiyo si kundulun-dulunan niyo mo okit sa giyang kutu adiyong tol mo okit sa batil. Inunta at tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa mukit sa kandegang piagayunan agyang kutu adua o di na piagayunan agyang kutu customer nagugyang kutu padegang. Mialipin sa hadith pitro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal bay'u an taradin, ayabu korik kapesai nagyang kutu miatagu nagyang kutu kapagayon upadegang nagugyang kutu customer. Kagimanda kalman ng mga pagarya igira na supadegang na iptigli ang customer nagyang kutu adegangan niya. Ada namambu kesagada na ayap paman makatategilan nagyang kutu customer. Napananggilan tanuan ng mga pagarya o kabayatano adi kebatal agyang kutu adi tano di kadegang. Aya tunudan tano na aya paganaya syarat na piagayunan agyang kutu padegang agugyang kutu customer agyang kutu degangan. Dikapakaya tigu mga ulama o bagyang kutu adi kapakan degang o tao nandidu na agyang kutu al-ikrah itigil ka agyang kutu degangan ka. Wan. Aya ikat dua syarat na mabalu yagyang kutu degangan ka kami milikan ka. Paman na gyang kutu pusaan ka narekka. Pusaan ka customer narekka agyang kutu degangan. Kagi di kepakaya tigu mga ulama uba pusa agyang kutu tao agyang kutu degangan na dinya na kami milikan. Bitro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Ubang ka pisa agyang kutu degangan na dira ka matatago. Dingka kami milikan. Sama nuto mga pagarya na ay kadaklan makasusupak saya na agyang ka iya dindedegang sa online selling. Adairan pan nakamilik, adairan pan mapama sa agyang kutu degangan na diran din di pusaan. Nana padanan sa agyang kutu dipapakai nuwaga matano Islam. Ayay katalo mga pagarya nagyang kutu degangan na halal nagyang kutu yung di kang gunai. Halal so yung di kang gunai. Pada mapi degangan nagupapakai no agama Islam halal nagyang kutu yung di kang gunai na degangan na panganangkan nagugyang kutu paginaman nagugyang kutu mga ditaran paman na kepakai nagu halal nagyang kutu gunan yan. Di kepakai si muslim uba ayat degangan yan nagyang kutu haram agyang kutu yung di kang gunai. Lagi dagyang kutu mga pakaberag nagugyang kutu bebu ya gusto sa nakauron.
Pitru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam. Mata ana tigu Rasulullah aswallah nagususugu iyan na pia kaharamian ubadi pesau tawa gyang koto pangenginemen pakaberga pangenginemen nagugyang koto ayam ada makau kica sumbeli nagugyang koto bubuy agugyang koto mga barhala na sadin sama kasusulsan haram agyang koto diundi kanggunai piklas yan na pakaberg na haram agugyang koto mga barhala na haram penutubatan di pesai pesaa nagugyang koto paman na mga ayam ada makau kica sumbeli. Aya ikapat asyarat na mabalui mga pagari agyang koto degangan naka katawan na gumakararaya agyang koto sifat yan. Da abaw na pagmaan sa agyang koto degangan naka. Kapag tigo mga ulama apak ilaing ka sa agyang koto customer ka agyang koto degangan naka aniya nakasaksi agyang koto degangan naka sa agyang koto kapian yan. Agyang koto kailangan na makararaya agyang koto sifat agyang koto degangan na penanggilaan utaw agyang koto kandegangan dulu na agyang koto jahala agyang koto tigitan wa kapeletika o di na agyang koto degangan na di katawan adna pagmaanon kagigyang koto kapagmaan sa agyang koto degangan na makasusul duto sa agyang koto bay'ul gharar ayam mana nakapul sa iya kapeltika nayami alu sa hadith pitru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulina sunabitanuna naha an bay'il gharar ini safar unabitan wa Muhammad agyang koto akan degang akapeltika na naditan pumaltik mga pagariya pakilaitan wagyang koto degangan tanwan tunay buntalian waguan tunay sifat yan na aya ika 5 mga pagariya asyarat ama paganad tanu na kailangan nagyang koto degangan tanu na katawan nagukelar wagyang koto arga iyan kakalaron tanu piray arga agyang koto pesaan tanu kagiswaga ma Islam na aya kabaya iyan na daap keud na muskila sa agyang koto padegang nagugyang koto custom yan na madagalaman di makakasuya di makaprodua sa degang sabab sa agyang koto di makakalar wagyang koto arga agyang koto degangan. Digo mga ulama nagugyang koto mga syarat asalakaw sana miya kadakadakal kailangan napkiseen tanu so mga ulama tanu so wanto na ikukumanian nagu kailangan dinagyang koto kapaganada tanu ron upamamambuko kabaya tanu agyang koto ayakawyagan tanu nagyang koto halalakan degang mga pagariya selam namis kanulangon nagupeng ni namis iku Allah subhanahu wa ta'ala makalaba agyang koto mga padegang sagyang kaiya sumasagi daw lanulan na siyami buto manap sumpatan tanobusi ko mga abdauras wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.